Con estas medallas, o Concello de Poio quiso recoñecer o seu labor realizado polos diferentes departamentos e áreas municipais ao longo de toda a pandemia. Un obsequio conmemorativo que foi entregado a todos aqueles que traballaron dende o inicio da crise sanitaria en primeira liña. Non podíamos rematar o ano pois sen ter un pequeno detalle, pensamos un detalle agradecemento e pensamos que a mellor maneira de poder agradecer era facer unhas medallas COVID para poderllas entregar a aquelas persoas que estiveron pois a pé de rúa e coa pandemia. Evidentemente, a idea deste goberno é para o ano que ven, se as restriccións non lo permiten, a pandemia tamén, facer un acto máis institucional onde poida participar toda a xente que estivo axudando detrás da pandemia. No acto estiveron presentes os representantes da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, dos Servizos Sociais, do Servizo de Axuda no Fogar e da Policía Local. Justamente o xefe deste último corpo agradecía así hoxe este obsequio do Concello. Este año tuvimos un año muy duro de trabajo y bueno, desde la policía se implicaron mucho los compañeros y también quiero agradecerles a ellos la implicación porque se hicieron muchísimas horas, se doblaron turnos y bueno, en principio no sabíamos cómo abordarlo y bueno, pues también la gente nos lo puso bastante fácil. En muchas ocasiones fueron vecinos y empresas de aquí de Poio que fueron los primeros en aportar donaciones a la policía y al concello, entonces también agradecérselo a todos ellos. Y bueno, que vamos a seguir trabajando, por supuesto, y bueno, pues se agradece a la corporación que nos hayan felicitado públicamente todo el labor que se está haciendo desde la policía. O alcalde Luciano Sobral recibiu tamén unha medalla, un obsequio que representa a todo o persoal do Concello de Poio. O que se pretende con eso é recoñecer o traballo que tanto todos os membros da corporación como os funcionarios e traballadores deste Concello pois traballo que están facendo e que fixeron ao longo de todos estes meses para poder enfrontar de mellor maneira unha situación complicada como esta, non?